Kia ora Gaza, he tira tēnei no Aotearoa, e haere atu nei ki Gaza, ki te āwhina I te hunga o reira, whai muri ho I ngā mahi whakatumatuma I Wainganui I te iwi o I Haraira. He tanata rono nui a Roger Fowler ki te hapori o Manukau. Nōna te whakaaro ki te whakapai ake I nā waka kawe tāngata. Ina ene kua whakawhāiti mai e ia e tahi tāngata kia haere ki Gaza ki te āwhina I te hunga o reira. Ki te whakamana I ngā iwi, e noho nei I etahi ture e hara I te tika, e whai ana tērā, he mahi rangatira kia hau nei. Ko hone Fowler tētahi o nā Māori e haere tahi ana me te tira nei, ko ia tonu te tama Roger. Kua tohua ko te Gaza te wāhi haere I runga I nā mahi whakatumatuma ki wāinga I te iwi o I Haraira I nā marama kua taha atu. We see that the siege needs to be ended, not just relaxed. It's not good enough. Mai I konei ka rere atu te tira nei ki rānana, ki reira tiki atu ai I nā rawa āwhina, kātahi mauri atu ki Gaza. It'll be mainly medical aid, educational equipment and some building equipment as well. Primarily things like bags of cement, which they can't get at the moment. Nā ona pukumahi ki wainga I te iwi o Manukau, kua taia ke te hapori ki te tuku mihi atu I tā rātou wehenga. I haere mai ki te tautoko I tana haerenga hoki ki te tautoko ki te āwhina I ngā tangata ki Gaza. A te kaumā waru o tēnei marama ka wehe atu rātou mai I rānana ki Gaza. Ka parata whai te karere.